Porodica, timski duh, pozitivnost, definitivno energija, lepo vreme, zajednički uspeh. ideja i druženje. Noća sam krenuo u 12 sati da bi došao u 7 sati ujutro i nisam ni oka sklopio da bi mogao sudjelovati na ovom. Druženje, dobra energija, novi prijatelji. Ovo mi je prvi put na Beogradskom maratonu, a inače takmičim se na ostalim maratonima kao što je Ljubljanski. Je jedan lijepi event i kolege su nas primile zaista lijepo i zadovoljni smo svi. Prijavio se zbog sjajnog društva i ambijenta koje stvorimo zajedno sa svojim kolegama. Hvala svim kolegama iz Mercatora iz Srbije koji su ovo organizirali. Poznao sam puno ljudi, u gradu je dobra atmosfera, tako da veselim se, doći ću opet.